barinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagocha biyama asamange nabo uko batalira ase skuli yiga ose obakirisi migwetara sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira ine kwaberwa korya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwaberwa korya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emesangerekano ya gesiasa brand activation ose emesangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo licyujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi imeyensi ya Kenya street yago tekababuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Nyota Dry Cleaners nigo bagusibya balingana komase cyanga cyao wekerano ngusibya bare chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa biri by'abana wikabiri by'abantabanene wigo mukuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga nigo bagutuka imeyumu cy'ubusungo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Waire by'omwanchumo ligereria nigonde no kwegena nigo ejuma yago yabeire entoereru nabaigo ya masiseni nabaigo kwabere go kwegokeria emeroberio yabeire kegweta ekerabono cheragire chinsa ibere Afrika ya mocha karibu sana ase keunga chinsa ibere elionkomanye ayo nabeire ngo kwariganiria ase nchira ere yoboikerano ase ekeunga chinsa ibere karibu sana ndonse soto bwaterete elionkomanye yemo ase yemo korugaiga Getembe TV ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto tokobwaterana nere Eugene Matogo kwene kirio gine chibicha byago ikeire na yuma nchumurigere yorisiko galia ogendete gotobwatie yemo ase mitanda yotu ya Facebook na bego YouTube muna Getembe TV tobasa gosukale toyeke manyererio erion komanye ase nchira ere yoboikirano.
Togochaka ekiunga chinsaibere hakurwase county ya Nyamira buna enjere yemo yokurwania bikore byekisagu kisege kyegenka hasi cyamate nigobona basacha babere bagokurerwa gwesokya na gokwana ali bagwetera hasi cinga cyabo eri na barabu banyareko bakorwanirerwa aya nigabere kagokwanwa no muwakilishi wa basubati me county ya Nyamira umusubati Jerusha Mumanyi oyiboigo obere kagoteba abasacha bange nigo babere bagwetera emechando au kurende nigo yababere irakongu wesokya eri gokwanira ali bagenderete wetera nabuna gutumanya umurike to Fatgad Gisemba asense muyende nigo umusubati Jerusha Mumanyi abereka gusaba abatuleti anene kurwe binyoro ime koene kibuna nkobwatera nabalebuya munabagambi asokurwania obosalia naboigo ebinyoro binyareko babigotoerera asokurwania ebinyogwa ebyo bitancheiri. Na kuna gender based violence katika familia zetu. Wazee nataka niongee na nyinyi. Musiogope kusema. Oyo no mubunge bwe county ya Nyamira omusike Jerusha Mumanyi oyo bwesokire na kogikerya okunereriwa kwa basacha asikinga abwase babere bakombigwa mono nonyenekero bamocheirwe abwase abasabire baesoke asokorwanirira obwene bwabo aya nigachire amatuka make abwase ebikorwa byekisegi kyegenga anene asabagaka asikinga imeyerogongorwa gusi cyangeire kororekana abantu bakurwana kinyumba abantu bagoitana abantu wanaturumu wengine abasacha babutorwa kinsemo cyabo cyansoni abasacha babere naende gasi itugusi ekabege ntukyogo kumito kobori bagatwabora na kinekene naende gekabiswa Kubatikana naya nigo musike Jerusha Mumanyi abasemirie abakungu baria babeire bakubakorera bobe abagaka babo anene asikinga bairengora na baorokie amaskani ase abasacha babo barimo gukora ibitendo kama hivyo mukome kwa sababu hata Mungu anakuhitaji wewe osemanie ni vitu birogo karogo kagane bija lakini ase bigo koire Ikubigo koira ase nana yo korigire ase buzima bwagos na ndo kora katubere tukomenya nabantu bandi nkaje tega kiro motora utire kanisa aje turaje kanisa ntobata culture yaito ego totari ntobena tebokora ntotobene tebokora ase ensemo yende nigo omusike Jerusha Mumanyi abakureire abatureti bebinyoro babwaterane bakongu nabagambi asukurwania ebinyugwa byogotindya naboigo barwanie obosari bwekingencho aho puna enchira eyemo yokorongeya ebinyoro koba ebiya. Tunawaomba mtusaidie kupata wale watu ambao wako wabaya kwa vijiji yetu kabisa, tuangamize wale watu ambao wanaangaisha watu wetu katika vijiji. Juzi mulisikia maneno yakiongelewa kwa redio, mengine yako kwa magazeti ya kwamba kuna vijana ambao wanaendelea kukunywa madawa ya kulevya, wanaenda kwa manyumba za watu, wanaiba na pia wanafanya rape kwa watoto wachanga, kwa wasichana wachanga. Kuna mmoja ambaye tumesikia amewawa huko Nyamira yesterday, na yale maneno ambayo tunasikia si maneno mazuri. Ingo ripota Getembe kuraiga se ward ya Esise egotoke meye bunge ya Barabu county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba Bia mono mulike ito Fatgad Gisemba na waigo aso mwejego yuyo umusubati Jerusha Mumanyi nigo asichinga kecho abeire ega kubwatuka anene ege kabukia ikia magenderero gochiase abanyamira inse yekegancha kiangaf ime ye wadi yesise chinsemo chiali ya ngombe gukwana ekerekyo Jerusha nigo abeire ega kuiraniribia gochiase serikali aso kunyura orogongo anene orwe bunge ya Barabu aso kubwatuka chigali chiabanyanyimbo na komenta umubaro oilioko keia oboibi bwetugo ase ebunge yuboigo asense muyende nigabeire ega kurema ga kugendera ukwanira igoro ya siasa che county ya Nyamira una umuriketo Polikapokara agotumanya asenchira yuboikirana mujumbo yoigabwe county ya Nyamira umusubati Jerusha Mumanyi Litukulia lero niganyara kubaga kubatuke kabukia magendero na kugendera gusira ebinyoro ase abachingo tu amarangeti na boigo kubatuka hema
uchase welfare ya Isoge. Ninasema Mungu awabariki wanapoenda kutumia yema katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Ukwana chinga kichiga nigagendere koba gakwirarira serikali ngambia munaso kubwatuka egari abanyanyimba sinseme chiga na wigo numubaro abanyanyimba komentwa gintu kiagendere koba gigotinya oborendi aboigo ngo kiani ubuywetu go bwagendere koba kubeke gochekanene asinseme chiga etutagete kureya ane 2-3 months ekyara mbana twali tichigari moche korora amangana tokukwana bono amangana ayo ibi etutagete asire once and for all mori mogo kagero leko ekenyoro momo kwane twabweni asinsemo yende jerusha nigagendere koba gakomobuli mo contract yo koroisie bahara ane kimunanga roisiale bahara kurutsinsa mocheso ge goikamakara elio obwete kokonyara koba bokoba obuyam. Kwa hivyo tunaomba kontrakta urudi kazi mara moja, kwa sababu tunajua zile pesa ulipewa saa hii ungekuwa unaendelea kumaliza ile barabara. Jerusha bego niganyorera libagerigana kugendera ko yakireko huko na gatwabuna omungina nigatakire kunyara kobaga kohegwa chikuremeye county Nyamira elio kunyara kobaga korongiya na koleta magenderemeye county. Bana muna nacha barabwa moigwete nelicarande gosono muntu murangali bageri imbe kwa niaba yenu ase county tingonyara kubakorera muntu tabaisa kochaka gotochayaga ngantu konyara gokoragasa anyandiri bakonyara gokora kanga twarorite omwelio yeni go Jerusha liranga na kunyara kobaga kobera ase serikali unenjira ya moyo kugendera wekumburira magendero na kujaleta kwikase county ya Iga ya Nyamira ebinde byatire ase nyento nerwa nkateba ntitiganda abera ase serikali yeye ekiagera 2027 ingare kale abantu mbabwata yabo kiro muntu nkoriare chikura oyo korigi tigari kinobo noko kwaye nane mama ali bagali ayali chikura lakini akara tole serikali digantu tora abantu to kweroka slogan ya ito tole tutam ine slogan ya ito ere tutam igabu tutam na mutara tende nyakora tebintebi mwachire mere ne tebintebi mwachire mere serikali ne tebintebi inko ripoteri getaseni kia wanjete kia getembe Kuraiga imeye county Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara Bia muno murikyo ito Polycarp Okara togo tigana na yukurwase county ya Nyamira na kwirane county ya Kisii ase sekta y'oburimi na matukuma keigo abeirega kwera maiga ya serikali koralia omurubirio bogochikwena na chiratiri anene chinya gochase abalimi bekemerigie chaye ekyo abange babo babere bagosemeria aso kwegendereria ase amagimabo ase murikyo ito Dipon Asanya abereka gusanga negati abalimi abo babere bakomochia abakara ni hase batayisanigetie amuno obwasyoku oborororo haso kolenga echaye kubwatikana na kili bagoteba buna nigo bakonyora chikiro chire chinke orobo chyoru hase nchiro yo wekirano chikiro tokoira nkobuneka nechaye nkogenda guchugopima namanya korete bikire bisini amatuka mange amagega ndiga baremi bekemerigie chae babeire bakogokera engeria yokwa makwabo asentunde yeiga nigo bakeiri ogosemeria wokonyora engeria ngiya yabairire barabuo gokeya umukyobo nja samarieta angoro kuchoisi mulima igondo mulimi korunya koe mulimi bwechae lakini rende bono echaye twara bere to kunyama tukamange na nyaira matuka mange lakini esiya ikeire bono iga ya torete irasara ekiagera igoto gochigo etokoira echaye ko mulimi kwa echaye nyinge gokoira kwanyaro gopima chikiro chirenga ondo sinyuna ki eratiyerero igesibire ya samarieta angoro Florence kwamboka umali mulimi kurunya koe 10 echae konyengo tokonya yarenge sana kurukale twapima chikiro twasamelia bane skulu bya sana lakini bona yaikirenga ki chikire chiba togotore chae nyinge kwapima chikiro chinke magega yokorenterwa chiratiri chinga chiokorenga oborito bwechae nigo bono abaremi abaiga bono barorekanire ko okoboko chimashini ose chiratiri chiri chinkoro tasamaria nengoro ku Veronica Kiomogayo omuremi onyakoe tea factory obo maene kero twari gupima manyo iratiriye chiri chia manyo chia magega
Niko naenda bono kumchikoranga kwa chiarenge chingiya. Ikiagara tugasemerina yachire bono nganere computer. Lakini bono nere kale nyibi mono. Gukona kurwa se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South gati ya baremi abaigani go batukutira gosemeria pata gitumore miuborie kene ngaki ingi gekogera narete chae nyinge lakini bone na mpimire chirati yani chikiro chinke bone chikogenderera igana batura mugenya nye chae totogore woserende chikarani chichenjiku chikarani chire chintindi bakokoranga na chinga chitorigete tari tubarigete omori oye nigo batebire ngo gosemeria kwa bokonene ngucha serikali elio kubarwanirira na koenekia ngachi mashini chinya goseciratiri echira chikoena na chibe echiekene elio mbaba sakoba bako unererigwa serikali chiratiri chichatebire korete china batora twaro gwegena na chiro ne chiratiri echo asesa guri ntomatenga bone serikali nere guturinda bone chichaba togopimire chibungire nande gotokoboria serikali iga nobo maene muna bago chikoto chiretera mbachibunge na barabo gose bago toretere gento kere chenu chando nero bone enga bune tokurageria abantu ndu tochandikite tokore gasi ya magoko tochandike kurega sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya. Biamara ya bene mulikito Dipon Asanya wanchumo ligereria oroboti rwa Dipon Asanya na rogotoira aseribori rieri tikolia lero asekeunga chinsaibere ine hayebuna omwanchumo ligereria na bogosangana intwe ebirengereri byago otatebya ncheraki ukagerete serikali irachikoene kibuna obokurumi ngwera bole anene kurwa sekemelia kelia agie chaye ncheraki orengereti serikali irachikoene kibuna ngukolero obokurumi korugaria asekemelia kelia agie chai na bugusangana intwe wetera se namba erigabo ase screen yago gose wetera ase mitanda yetu ya Facebook na bego YouTube muna Getembe TV inchara kyolengerete serikali iranyalko bageko enekia obokurumi nkwera bole ase sector ye chai sangana intwe yemo ase yemo koenekia ebirengereri byago ngoto ikirabire na bego ninchiko bietera ekero togo chigokora ekeunga chinsaibere togo tigana nayo nagosuka gochiase orobotiro ndikurwase county ya Nyamira omo senator we county ya Nyamira commissioner Eric Okongo Mogeni nikagenderere kwegerera habari mibekemeliye chaye asabirega kwa sisi ni wakulima wa chai. Asabirika kwa wewe ulikuwa chukua uongozi badala ya kununua wananchi ulikuja ukaweka ushuru abange babo babege toko semelia ase ekemelie kyo banyana bo nigaberika gukwanira siasa nagoteba buna umuraiwensi ya Kenya Daktari William Ruto nigatabwati kura chinde chonsi hanene kurwase county ya Nyamira nagoteba nigo abagusi bonsi babere bagochamo na nigo barachikomusira Daktari Fred Matiang'i aseganga ya yokolia ekerogo kyoburaiwensi tax katika kilimo ya chai. Chai yetu ikifika Mombasa inakataliwa. Chai yenye inanunuliwa inatoka kule Rwanda kwa sababu unataka kumaliza jamii ya Omogusi. Kwa sababu sisi ni wakulima wa chai. Na mimi nataka nikuhakikishie, na mimi nazungumza saa hizi ni mchana kutoka constituency ya West Mogram inapatikana katika kaunti ya Nyamira kwamba 2027 hakuna kura ya William Ruto. Kweli ama rongo? Kweli ama rongo? Gine sabona inga umwelekeo tuwa rule saba gusi otomoroje kurwaye wiki ya eta togo jaga igoje ko saba jukura umosabati yo mogoro kumagire tiogea akakora matem akajorwaje ko commissioner public service commission. Public Service Commission ndio nangana toko nyala tuwaji ko sabali baga abana abeto banyore gas ilieta koli ko State House ngaya aba gusia ukora batika kando ndoje ngana base ko nyoro mu president 2027 iko to tuere irese wiki yende aere to murondo ko kumorias akakora matem nero tanga nete ko be director general buteneraji TV Jones P kenyengi na hadu to no to mogra na ilieta ri ko Ruto ulikani igora rotoroche nga mogerondo korukudo kutojua ero chori ngayana trinere kyombekia baskari yospi mambi na manya goto mnyakara gocha Nyamira ga goto denga ne chikura akoli inchikaro chikura chaito Jones P goto go chibeke so mwano ito korunga Dr. Fred Okengo abuna goto go chibeke na ndio toko matebie ke mayane moga so iganga kura chia chia haria. Yes, na mimi nakwambia kwa sababu nimechaguliwa na watu.
na mimi naongea na nguvu ya hawa watu. Pili, wewe huwezi kugandamiza jamii ya Homo Gusii. Ikifika unataka kuzungumza na Homo Gusii, unatoa watu sijui Migori, wengine Kericho, atuwakuje kuzungumza na watu hapa Nyamira. Kwani Wakisii hatuchachagua watu? Si tuko tumechaguliwa watu wetu? Si tumechaguliwa sisi? Kwa hivyo ukituma watu watakuja hapa na watarudi hivyo hivyo vile walikuja. Kuna kura utapata hapa. Sisi tumejiandaa vilivyo. Na 2027 Mheshimiwa William Ruto na kuhakikishia kura ya Homo Gusii itaingia kwa Fred Okengo. Togo tigana nayo tokwenda gwika ase kinyoro kia Nyankanda Monyerero Ward ime ya Kitutu Church North ase omuyega oyolenge boko maini omugaka Alfred Atoni Aboga oyoleta tomwabo omugambi Leonard Omaliba nigo abarai baba bagwikirana ase omuyego oyu elikwenana engora ase siasa chiaba chigota chanainse bali bonsi bakoyamereria serikali gose opposition nigo baba bakumwakire koko Dr. Fred Matiang'i ase bali bonsi bakoyesegeta serikali na barabu baba bakonyora chinga kichinkongu gwakire koko omuraibwense ya Kenya Daktari William Ruto muliketu Wycliffe Tyson Manyara na bakawikirana somo yigo yubebirero noro bochuru asinjira yoboikirano ase ebirero ebiyo komwenia omugaka Alfred oyole tatu mwabo omugambi Leonard Omaliba omenyekane buna ebazenga nigo abarai ao baikirana ase wodi eyo ya Monyerero komwa engora ase boigo 1 term na 2 term chia kwanwa bakorawa na OMC omochole Delphine Bwari oyo okerie kirego kia bangi na Kisii County nigo abaraya bubekira na sekenyore kia Nyanganda bonsi bararia omorembe asekera oyo mo ore ekiama kiae tachegia oyo ore kingao amangana ya igatogotero 1 term 2 term era sebe huko ya ino engakire weika tigere byo morai ubwatamano uboza kubakorera basi mwanze nyina mwanaiwe nikitaka siasa naitisha mkutano wa siasa na watu wetu mjue kwamba lazima tobege kinginyeke ngani intu tikatokwera mbeso tori iye kututa abari wata abari abero lakini abantu n'abagusina abamatobale ngito wetane ase embeo egusete abo Kitutu Church North buna omugabana omukuru Chemiso Ongwae nguri yale chikura ororo cy'obubunge mu murumu abo okorokwa Timothy Ongwae nigo ayeuterera ale ngango bori ale osinogo chumbe bone garako bodi bimbarege mwara natene na basenge bira gasungu mwaka bire na abande mbaro no muroja uja kominyoka gatima aja kumyoka na abana kwe tayo binterio monako marengere ibo igaro de baiga abaye tut ese ya ikire boniga echo tigama ngana mange kabeamo mwabeli boelimo uchimotwaiga ko bateria ngani timogoja gukora ebasenga nigo akira barai bonsi kura 1 term na 2 term ase okumusira koenia ise bangoja sana mbachangira chebasa Nairobi ebute imota baya 2 term na 1 term bonsi mbachangira chebasa na ande bonsi na basandi bana chikura chiri njebo atuwa dui into we are brothers kura Kitutu Church North Nyanganda njewe Wycliffe Tyson Mono muliketo Wycliffe Tyson Manyara ase oroboti orutogo sukaposyo gwikase county ya Bomet omokonyi wo muraibe kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i niga bakagokoreta yaye ase county ya Bomet asaba kagokwanira bananchi kurwa ase county yo asabirega ko mucyumuraibwense ya Kenya ase kali bereka gotebabuna nigo obokorri bwo bochanu igati ya magenderanda mange atarabaka gwikirana hanene imeye county yo gukwana boigo niga bereka
agoteba buna aise kwenyorera ribaga na kubumura ibwinsi ya Kenya nigo arachikoreta maunchoria mangi ase chinsemo ao aiga sensi ya Kenya asabiriga kuboria bananchi banyarekoba bakumubwatesia. Nyinyi ndugu zangu hapa Rurunga mko one term. Hebu nionyeshe wale tuko one term. Lakini unajua nyinyi na sisi ni wamoja ama namna gani? Watu wengi ambao wanaishi hapa ni ndugu zangu na dada, na nyinyi tumekuwa nanyi na mumetusaidia sana kwa ile kazi mnayofanya na ukulima na biashara mnaegeza hapa. Lakini tunajua kuna shida mbalimbali. Nimeongea hapa na akina mama ambao wanauza nguo na wale wengine. Kwa muda mfupi tu unasikia shida yetu, vile security iko hapa shida, vile bodaboda wanaumia hapa saa ingine na security, ama namna gani? Hiyo ndio sababu sisi tumeungana, tunataka mabadiliko katika nchi ya Kenya. Hospitali hapa imefungwa. Hakuna mahali ya kupata matibabu. Wamama kujifungua wanaumia. Ndio huyu mama ananiambia, wananchi mnataka tuendelee na shida hizi zote? Mnataka tubadilishe serikali? Nionyeshe wale mnasema mnataka tubadilishe serikali. Na tunataka kusema hivi, tuko na sababu na nia ya kupanga kubadilisha serikali hii. Na nataka mheshimiwa rais wetu ajue hivi, sisi hatuna chuki na mtu. Watu wetu wameumia, SHA haifanyi kazi, masomo imeharibika. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Jubilee, tulikuwa na mradi unaitwa Linda Mama. Wamama mnataka Linda Mama irudi? Kurudisha Linda Mama ni rahisi. Ni kutupigia sisi Jubilee kura, mimi nikiingia pale ni kurudisha Linda Mama. Na tunataka uchumi wetu uendelee mbele, tuwe na security hapa, kwa sababu hii Narok hii ndio inalisha Kenya. Na tunataka kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara hapa. Sisi tunawapenda ndugu zangu. Naomba tujiunge, kwa sababu sisi sote tumetoka katika sehemu mbalimbali ya Kenya. Naomba tujiunge sisi wote pamoja, tuishi kwa amani na tufanye biashara yetu polepole. Mtu yeyote asithubutu kutugawanya sisi wananchi, kwa sababu nyinyi wananchi hamna shida na mtu. Mna shida na mtu hapa? Sisi tunaishi pamoja bila shida. Kwa hivyo wale viongozi wa serikali ambao wameanza kupiga war drums, wasituletee sisi. Sisi tunataka amani. Kazi walipewa na wananchi imewashinda, waondoke polepole. Naboigo magega yogokore taro yaye kurwase county ya Bomet nigabaka gwikirana ase county ya Narok asabeire gakwiraniria abananchi kurwe county ya Yungambia muno ase ngenchoko kenderera otwaro bwamo na gutiga obogesa kunonya nabo nigabere gakuburia abakenya bonsi koba libo elimo anene chinga kiechiga babwate ganga yokomorusia Daktari William Ruto asoburai. Tolea kofia viongozi na wananchi wa Narok, kwa sababu mmekaa hapa na kila Mkenya. Narok hii ndio picha kamili ya Kenya na tumekaa kwa amani. Ninaomba mtu asitugawanye wakati huu wa uchaguzi. Aanze sasa siasa nyingine hapa, vile hiyo nasikia anazungumzwa hapa na wale watu wengine. Tafadhali sisi wa Kenya ni wamoja. Tusijali ukabila, uwe Mkisii umekuja hapa, uwe Mkikuyu, uwe Limoro, uwe Muluya, uwe Masai, uwe Mjaluo. We are all one country. That is why mimi nashangaa ya mambo ambayo tunasikia kutoka Homa Bay. Eti watu wanataka kupanga vita. Mtu ambaye anatembea kwenu anakuja kuzungumza maneno ya siasa. Kama sisi tumekuja hapa leo kuwasalimia. Kama wewe unataka kuja kusalimia watu wa Narok, sina wewe upange siku yako ukuje kuwasalimia. Kwani tunapepa watu wa Narok tunaenda nao? Si uwaambie naye uje, na hao ambao wataenda Homa Bay, viongozi wa Linda Mwananchi, ndugu zetu wale tuko pamoja nao katika upinzani, watazungumza mambo yao, wataongea na watu wa Homa Bay, alafu wataondoka. Na wewe utakuwa na nafasi yako pia ya kurudi huko, hata kama unataka kwenda ulale huko siku wiki mzima uzungumze nao. Iko haja ya vita kweli? Wakenya mnataka tupigane vita kweli kwa sababu ya siasa? Nionyeshe wale tunasema hatutaki kupigana vita kwa sababu ya siasa.
Wanchumo rigeria oroboti unarugutura so mutimoko muke ase keunga chinsa ibere kolinde turagenda umutimoko ekero ogendete gusanga na intwe ebirengereri byago nabo okogendera gusanga bado haye otararu ebirengereri byago ine inchiraki olengeretie serikali irabeke gukora obukurumi korwa ase sekta elia yoboremi anene ase kemelie keligie chaye inchiraki serikali irabeke gukora obukurumi korwa ase oboremi bwe chaye elikwenekia bananchi nkwanyalira bale engere yabo babwenderete sangana into ebirengereri byago wetera se namba eyurega bwa se screen yabo na wetera se mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube Munagetembe TV to basago sukale nkoira nanda sege kagetali getambe elio ngenderere gukomanya. Omogoko inka yemutuli sangaka nigo igukwarigania asumuyiga bugucingira emyaka emia eyemo yumungina Batsheba bunari muturi inchu tucinge amo ase umunginoyo omunyire emyaka emia eyemo asoboiko bwense inyura nasensemo yenye mimiso buchura nyambari ya sublocation ime ya Kitutu Masaba Tibweba igetasini Kiagatembe television Nagetembe FM 102.7 na ntobe eyemo aseyemo inchu tuchenge nakogoka amo tuchengire umungina Batsheba bunareri. Eduka ya Uhuru Superstores yego tokemeyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwa seche company ao obusi bw'engano amabuta y'icingeni kurwa seche company ao amajani kurwa seche company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri bwa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakeresi mgwetera seti namba chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate events chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangemna wono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase koroba ya Uhuru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Ayumuremi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engiya ya ETGM 401 eyo kwama ekatema tukemerongo kyanda wika amatuko emye ya 15 ka nebande gwichure buya asekemba na
abwabu ya asama sakara na igo teri kugunda ebandigiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo igo yakoretere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 iyo kwama egati ya amatuke 125 wikama atuko 100 Biamono ya bene hasingi nchogendete kurigiriria Getembe TV na karibu hasinsemo ya kabiri ikiunga chinsa ibere tuguchaka kurwase sekteria y'oburemi Mwaziri w'oburemi Omusike Mutahi Kagwe ningabere gakoralia na goteba buna nige serikali yaberege kubeka ensemo imiroberio ao erikoene kibuna abalimi bechaye ngo kibale gosirwa hase nchira ereyo boikira no gukwana litukulia lero nigo abaire kagoteba buna gwetera hase serikali nigo chiringi chire chibilion isano ne manugutemo cyabere chikobekwa ensemo erikoene kya ngoruchiro gosira kwa bene uchiase sector y'oburemi anene ase kemerikeria chai. Ndio sababu sisi serikali tukaona ni lazima tushughulike, tusaidiane na yule mtu anakuza majani chai ndio tuweze kumuinua hata yeye juu. Tukaweka upande 7.1 billion ya kusaidiana na factories za majani chai. Polepole. Wale ambao wanahitaji withering plant tunasaidia. Wengine wanataka ile ingine tunasaidia kulingana na mahitaji ile iko katika hizo factories. Ndio unaona ya kwamba wengine walikuwa na CTCTs peke yake, lakini sasa wamejiinua, wameenda orthodox tea. Wengine walikuwa wanafanya tu kuuza bila value adding. Sasa hata kuna factories zingine hata zime sasa achana na mambo ya kushughulika na watu, wanaanza value adding all their tea na wanauza na bei kali na bei ya juu. Hiyo soko ya Ulaya tunataka kila nchi katika dunia hii yetu. Kwa wakati huu tunapeleka majani chai nchi kama 50. Tunataka kuongeza hizo nchi. Majani yetu mingi inaenda huko Pakistan, lakini tunataka kupunguza kiwango ile inaenda kwa nchi moja tupeleke nchi nyingi. Ndio kukiwa na shida kwa nchi moja hatutakuwa na shida hapa nchi yetu. Tunaelewa hapo jamani? Mnaona vile nasema? Lakini ni lazima majani chai yetu ijulikane hizo nchi ambazo tutauza majani yetu. We must promote, we must market our tea.
Hawa wakulima wetu wa majani chai wana changamoto zao. Changamoto ya kwanza ni bei ya juu ya fertilizer. Changamoto ya pili ni mbolea ya majani chai haijakuwa mapped kwa wakulima wetu na pia haiwafiki kwa wakati unaofaa. Changamoto ya tatu ni udongo wetu umedhoofika, na tunasema wakati wenye wapatia mbolea waweze kuzingatia ile mbolea yenye na blend na udongo wetu wa Trans Nzoia County. Wapi makofi ya waziri wetu? Ababwatani ba UDA abo bagendrete kwegerera serikali nigo babiri bagoteba buna nigo muraibensi ya Kenya omukoro oyo kabere omuske Uhuru Muigai Kenyatta nere ogendrete kubwatesia abaribali bakwamiriria serikali oseko basira oseko ba sponsorship ase ogokora chitaro cyabo ase chinsemo au ukwana boigo litukolia rero nigo babiri bakubulia omuske Uhuru Muigai Kenyatta analeko bagakuruchinga kichintoereru ase serikali gokora mirimo asekeli babiri bagoteba buna nigabete agosinyo gukora imirimo ekirarenge umuraibense. Ndio tukiwa hapo nataka nimuulize rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Juzi nimekueleza ni vizuri uonyeshe heshima kwa watu wa Kenya. Jana rais ametoboa siri ile ambaye amekuwa hataki kusema kwamba wewe ndiye sponsor, wewe ndiye mfadhili wa hawa watu wa upinzani. Tukuambie kwamba Kenya haitachagua project. Kenya haitachagua project. Ati unatuletea watu yako wakuwe wanatawala lakini wewe ndio uko na remote control. Kenya haitachagua project. Wewe rais tulikuheshimu. Baba yako tukampa miaka 15. Tukakupatia miaka 10. Familia yenu ya Kenyatta ikatutawala Kenya miaka 25 kati ya miaka 60 ambao tumekuwa na nchi ya uhuru. Tunataka tuwaulize nyinyi familia ya Kenyatta. Tuwaulize muonyeshe heshima kwa Wakenya. Na muende nyumbani muritae. Ile tuliwapatia baba yako miaka 15, wewe miaka 10 inawatosha. Kazi ya kushinda una sponsor maandamano, unalipia mandege, unatoa pesa. Kwanza hiyo ni pesa ya wizi. Mashamba muliiba Kenya mzima na mnatuonyesha madharau na mali yetu ambayo mlitubia. Tukuambie Uhuru Kenyatta, wakati umefika. We will not talk about Kalonzo. We will not talk about Sifuna. Tutakuendea wewe kwa sababu wewe ndio sponsor. And we will deal with you. We deal na yeye ama tusidili na yeye? Si tuliwafanyia heshima tukapatia baba yake kiti. Tukapatia yeye kiti miaka 10. Mnataka asumbue William Ruto? Si alikuwa na wakati wake? Akashindwa kujenga manyumba, akashindwa kufanya mambo ya universal healthcare. Akwende ama asikwende? Wacha niwaeleze na nataka mwambie. Yeye ni mtu mzuri na ni mtu mpole, hana maneno. Lakini nataka kumwambia yule Uhuru Kenyatta alidanganya Raila Odinga, ndiye anadanganya yeye. Kama Uhuru Kenyatta alikuwa rais, akashindwa kuweka Raila Odinga na ndio alikuwa na ufuasi mkubwa sana. Wakiwa huyu Uhuru Kenyatta, huyu ni Raila Odinga, huyu ni Martha Karua, huyu ni Matiang'i kutoka kwetu, huyu sijui ni nani. Hiyo kikosi yote ilishindwa kuweka Raila Odinga kukuwa rais. Sasa Uhuru Kenyatta ako pembeni, alitoka yeye sio rais, si ndio? Matiang'i alitoka yeye sio waziri wa interior, si ndio? Haya, Martha Karua ako pembeni, hana nguvu, si ndio? Sasa watashindana na huyu mtu ambaye ile wakati hakuwa chochote, sasa amekalia kiti na ile vitu mbili kabisa namna hii. Watashindana naye, watawezana kweli? Watawezana kweli? Ule jamaa Muraibense ya Kenya Daktari William Ruto nigo abereka goteba buna obogesaku gose siasa chobogesaku nigo kirachigo ikomwelio umwaka bw'ekirubere na 2025 gukwana kurwa ase chinsemo cha Bungoma ekero akoletaro ya magendero nigo abereka goteba buna abakenya babasagwancha muntonde bwensi anyale ko bagako bangaina nabo igo kubatanana. Nataka munisikize nyinyi watu wa Bungoma. Tunajenga hospitali 2 kubwa kwa Kenya. 2 hospitals ya shilingi bilioni 8. Kwa hiyo hospitali 2 ambayo tunajenga ya bilioni 8, moja tunajenga hapa Sichei. Hapa.
hapa Bungoma hapa. Nyinyi mnanielewa? Ya shilingi bilioni 8. Na ninaweka pale makusudi kwa sababu nimesema hii siasa ya ubaguzi, siasa ya ukabila lazima tumalizane nayo mwaka huu. Ama nyinyi watu wa Bungoma mnasema tuendelee na ile siasa ya kubagua wengine? Si mulikuwa mnasikia maendeleo inatangazwa kwingine? Maendeleo ilikuwa inatangazwa hapa Bungoma? Si ilikuwa inatangazwa mahali ingine? Mimi nataka niwaambie watu wa Bungoma, msikubali mtu wakuja hapa wadanganye. Walikuwa na nafasi ya kufanya hiyo kazi yote hapa Bungoma, hawakufanya. Leo wanajaribu kutuhujumu kwa sababu wameona Bungoma imepata nafasi yake. Unajua kuna watu wengine wanauliza, mbona Bungoma iko na airport? Mbona Bungoma iko na stadium? Mbona Bungoma iko na affordable housing? Mbona barabara inajengwa Bungoma? Kwani hawa watu wa Bungoma ni Wakenya nusu? Si hata nyinyi ni Wakenya? Kwa hivyo tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee na siasa ya ubaguzi ama tumalizane nayo? Sikizeni watu wa Bungoma. Mwaka wa kumaliza siasa ya ukabila na chuki na wivu ni 2027. Ndio Kenya hii Wakenya wote wakae sawa. Nyinyi mko tayari ama mko tayari? Bungoma mko tayari? Mimi nataka wale wako Nairobi wajue Bungoma wamesema wako tayari. Bungoma mko tayari? Nione kwa mkono wale watu wa Bungoma mko tayari, mko tayari, mko tayari, mko tayari. Oriomuno. Gereria narayikurwa seke unga chinsa ibere asobotuko bwarero mbiye mona ya bene asengencho uwanchire koligereria naboigo gusanga na Getembe TV kolende ekero koligereria egati ye comment gosegati ye comment nabere nkonyora igaiga asensemo ye studio ase libolire tulirituko elikubolire ne inchiraki okagete serikali irabege kwene kyango kolero bokurumi korwa ase sectoria yobolimi anene korwa se ekemeligie chaye ni gondoche abange bagendete gusanga Ngebirengera byabo wetera se nambe yere gabo ya 0716111177 na bande wetera sensemo ye mitandao yetu ya Facebook na bogo YouTube muna Getembe TV ekerongani ningani wetera egati ye comment echiabere chigwikaga iga ase studio eliko ene kinga ngosanga tole eyemo aseyemo Oyo akurukunga Escobar Joka kuruchinsemo cha Uganda agotebanga bokurumiti bokwera egekogero oboibi nigo bwaichoire kurwase abakarani boka banyene right oyo niga akurukunga Lavenda oyo nigo akurukumuna Lavenda agotebanga kurwa chinsemo chiria kurwa okay agotebanga etundu bali ya itare niga kwire bitonga bibere niga kwire bitonga bibere opima chikiro 10 bono intwetiga Okay, agotabanga tiga batugure chae banyaleka baba gusimeka chibando asekeribuna mbaro chifaide ndionsi ase chae kubwatikana no bokurumi obubwaichoire right ebine birangara byaye eserikali yokate konyara gusirio bokurumi asengenchere nyene nigere ngibi aseigo tindo chinga obokurumi mbosire oyo niga kurukunga Muliki korwa se chinsemo chese manga alright ebyo nebirangara byaye uyakurukunga Paul Muse korwa Kaburi agotebanga eserikali tiga etigera abalimye chaye ekere serikali egotenenere chaye egotebanga nigo bukurumi bo comment kana mono right ebyo nebirangara byaye Jason Musigisi agoteba kuruchinsemo chiri chaga chuba agotebanga obukumi Ruth no borwairo bobe Kenya tibogosira na mutiga gukwana enseye no muongo right ebine birengera libiyaye agotebanga obale bwongera nigo ngotebanga tiga barete chiratiri chingao elikwenda kinga obokurumi ngosira bole ebyo nebirengera libyaye alafu naro kurukunga Vikinya Buto kuruchinsa machiri chenye mache Itumbe agotebanga nomba serikali itube wakarani ambao wamesomea kupima kilo ndio ufisadi utaweza kuisha right ebyo nebirengera libyaye ndikerere yo mwelekegima agotabaga kyo wasemeli bwechaye teko bakonya alright teko bakonya asengencho nonya nechikarani chioka nigo chire chinyibi bobe sana mnanche ni gagotebangere nigo arachigo tugore chayo ni gakurukunga Evans Omaliba kuruchinsemo chiri chenya mataro chipambo isato alright Isaac Bosinde kuromagombo bokurumimbo kwera asengencho ebo bwatraneti chinsemo chonsi eserikali amo na bakarani alright kurunya Keiri Marani agotebanga Innocent Omaliba the noise boy gakina kongo gosirio
obokurumi asengencho kirase nigo obokurumi boichire Gideon Oinga agoteba kuchinsa mochiri chenya bitunwa aso bwengo obokurumi mbokoera egekogera nigo buchakirete ase serikali nene oyo magara obule koruchinsa mochiri chegare nchira tiri obokurumi buraire egekogera serikali nige koruchira tiri chingia kolenda bakarani nigo bagochitinga muno. Alright, ebyo nebirengerero byaye abu negati abali babere bagotulikira chujumbe wochagaiga ase studio nabali bonse babere bagosangana intwe tokiranira ngambia muno ne comment chinyinge lakini echinde ningande gochietera ekero choragire chinsenya sobotuko bwarero ekero nande nachikwira naseke unga chinsenye nkomanye ase nchira ere yobwekirano mbye muno yabe nasenye nchuwancha kurigerere Gatebe TV genda gutwara ubuligeri burubya tobataranira Eugene Matogo kwene kilogene chipicha byagwe ikire Wilfred Matundura kurugali asensemo yechi kamera na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto. Nyota Dry Cleaners nigo bagusibya balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibya bare chisuti chigown chiduve chicurtains chicapet ebikoro tukurwa biri byabana